उइलियाम मिलार ब 19th century o नर्थ अमेरिका o रिलिजियस मुभमेंट खालायखाया आबोनो मिलारिजम बो हिनो उइलियाम मिलार नि टीचिंग नो जे फॉलो खालायनाय बरकनो मिलाराइज बो हिनजागो मिलार नि टीचिंग अंखा 1843 मार्च 21 ते 1844 मार्च 21 नि बिसिङो जिसुनि सेकेंड कामिंग अंनाय बो दानियेल नि आठनि सयजनो बेस खालायै प्रेडिक्शन खालायमानि आ ककनो किथिङैनो 1863 AD o 7 Day Adventist Motha सेंजागो नायदि बुजिदि अकाल ग्रुप नि लाइबुमा बबाहाय दंमानि फिया जेफ्रो 22 अक्टोबर 1844 AD o बनि प्रेडिक्शन फेलङो आफरो आसिक गोबांमा फलोवार्स नि खाथुमारक बेबागनो पाइथांबायो ते कतरखे खाबायलायमानि नुगो आबनंखा ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट बरक खाबायमानि अजारावनो एलेन जी व्हाइट नि खरकसा बुरुई 7 Day Adventist काल ग्रुप मथानो बसकाङो तलाङै थाङो बरक आबनो अमहायके साखा जे 22 अक्टोबर जिसुनि सेकेंड कामिंग अंगिया फिया जिसुनि फाइनल सामुसे सेंजाकमानि अककनो से सानानि नायमानि रि हामियाओ रि कातालनि तालि रि लायखा एलेन जी व्हाइट 2000 नि स्लाइबो गोबांमा बिजन तै इमां नुगो होनै दाबि खालाय बरकनि फात्रा ग्रुप बरकनो तलाङै थांका फारिके दानियेल आठनि सयजनो खुक नांलाय आबुनि मिनिं तामो बुजिलायनो बहाय हिनि साखा नखानि साइते थामरा फुंतै सानजा जरा आबाहायके तंनाय आबुनि यागुलखे नकथानो तेवाइसा कथार खायजाकनाय खाजानि बायरक आबो कायसा कक दियारि साजाकमानि 2300 दिन एबा सारा 6 बছर जरा एक्सोडास 29 नि 38 नि सिमी 39 नो रिक्सावै फुंतै सानजा जरा मेरा राथाजाकनाय हिनि सामानि आबो प्राय सेप्टेम्बर 6 171 BC नि सिमी 25 डिसेम्बर 165 BC जरा तंखा आजराओ ग्रीक बबाग्रा एन्टियोकास जिउसकनो बेलायखे सातका फिया 165 BC o बो थैमानि यागुलो जुदास मेकेबियास नि बिसिंतै नकथानो कथार खायजाखा आकक ख्रिस्ट आसायासनि साखांनो फुलफिल अंखा आककनो सामानिसे फिया आकाल ग्रुप रक आबनो रंग प्रेडिक्शन खालाय फेल अंमानिसे नुकजागो बिसिकसे वानामा सिंसा खाजानि पयतो खालायनि रक आंतामनि अकाल ग्रुप नो कुथुके साइतंग हिनमाले बरक बताबुक सिनि हास्टेओ एक्टिव अंगै फाइकिया बरक बताबुक आमा काइतो रखाय अलमाइति गड रखाय क कुतुई काइतोनि क काहाम काहाम सावै मेरा रकनो लामा करन बागै तलाङै दङ बाक्सा हिंखेबा आबनो सानाय नायनि बागै उकले क काहाम काहामनो सावबले हिनै से रकसे ख्लाय तंखा आइले बरक सिं सुरिमानि न 666 नाजा रकसे हिनि साइतङ रबिबार सुरनि रकनो 666 नि मारि बुजा रकसे हिनि साइतङ बरनि करनो से बाक्साले शेयर ख्लाय दङ सानायनि बागै नायनि बागै नै अमतिरंनि बागै एलेम्बाको तामसा हिमाले रोम 16 नि 17-18 फादिसिं खुक टांलायनो ताखुरक आंनरनो साजावो नरक फोरोंजागै मानमानि आबहाय फिरिंयावै कागलाय फैलाय ख्लायरिनाय बररकनि बोका साबायनाय अमति बररक बाय हुसके तंदि बरक बाय ता तंदि अमतै ख्लायनेरक सिनि सुब्राय ख्रिस्टनि सामुं ख्लाया बरक बहकनि सामुंसे ताङो बरक क काहाम सावै क कुतुई सावै बरक कसंरकनो लामा कररिओ ठीक अबाहायनो अ 7 Day Adventist रक बरकनो लामा कररि दङ निं रबिबार सुरिमानि आबो 666 नि मारि बुजाकसे हिनिनाय साबा छलसे सुरिदि हिनै बरक आगिनि जराओ ओल्ड टेस्टमेन्टनो बररकनो तलाङै थांना नायो हायनो हाय सेलें खातिरनायनि बागै तलाङै थांना नाय दङ ताताल मथा सकबायनाय हिनै दानियेल चैप्टर 7 verse 25 बो ककदियारि अमहायके साजाक दङ काइतरनि रायदा ते जरा रकनो स्लायनाय बरक सकबायनाय हिनै हाके बाइबेल सैजाक दंमानि हायनो अंखा 7 March 321 AD o ग्रेट रोमान एम्पायर कन्स्टेन्टिन काइतरनि रायदा ते जरा रकनो स्लाय रेखा आबो अंखा फर्स्ट सानडे ल हिनजागो ते और जगह ताबो सुंगम दंगो हाके बररकनि तालि खावते यागो बाहायके सयतानि मारिनो बुजाखा इमाले जे बररक रुमनि सामजाक सानडे वार्शिप नो यासागै नाहारनाय रकनो अमानिनो तालि खावो एबा के यागो बुजाकमानि गलायखानि नो जों बुजिबै नाहारिमा
O kaini channel ni bisingti borok sandeo surimani no shaitan ni 666 ni number no nanai rokhini sawoi truk khe video kaham reoi sak no original hini phunuknani nayo. O channel ni video rok no kaham nugui baksa ke share bo khlai tongo. O kok no muitu nardi shaitan bo bible ni kok no tubui phaimano. Ama kaitor ni video se borok ni selai tepo kaham haipono sing naiya te share bo khlaiya tamni hinba sing saimanjak. Omaike phadi sing borni activities ongmani rokno bo channel rokno bo nailayano bujilayano. Borok ni main target ongkha sandeo surnai rokno mathangjaya ko hini sanani tei old testament ni jorao tlangai thangnani sabat saldok khlairinani. Thui rok chai maya hini sawoi poito khlaina rokno udruk khlainani simise tei mungsa phanuya khajani poito khlaina rok. Omahai borok phaike elembakni o kaitok batangno phunugiridi. Je borok thani Jisuni thuini mullo mungsapano korui a borok Jisu bai kakjakse borok Jisuni thuyo mungsase kerong reoi bolnani nayo. Omotui borok no kok sanatari je borok Jisu thangai basamani salno 666 ni mari hini wansugo. Je borok Pentecost ni salno 666 ni mari hini wansugo. Je borok Sunday worship khlaimani no 666 ni mari hini wansugo. Borok kaitini phasingya lama korrinai te mera khoknai rokse samung duini sisolisa tamosa phadi sing khuk tanglaino. Borok noktharo sal burum kuthum laimang tongkha phia borok kha sutrangkhe khapang srangai nok burum chalayo. Borok kaitino loblayo khajani bairok oro sal burum himani robibar khobjaiga deongkhana hingkeba kaitini sagi rok sodase 666 ni mari najak bisikke phir mungchaya omotui phatra rokni norok huske tongdi chanai naidi joto video rokno ahaino ta khana baijadi ahaino share rok ta khlai baijadi hinke omahai borok bai sing huske tongnan nangsugo huske tongyakhe sing lama koronai poito belnai tei mathangjagya ongnai khajani bairok norok masia phatra diari phatrok bai